Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Molo sanibonani igama ulindo kuhle usibongiseni ngokwakhumalo kwanongoma la engiqhamuka khona nebakamdlongomane vukudla amadoda nelabesilo siyabonga kakhulu lokhu niseseke njalo kwi podcast kwenzeke podcast lokho kusho likhulu kuthina esifisa ukudlulisa kakhulu kulonyaka ka2025 kuningi esikwenzile sikwenziswa ukwesekwa yini ngo2026 siyanithembisa sifisa kakhulu ukuguquka ezintweni esizisebenzisa ikakhulukazi kwimshini esiyisebenzisayo njengoba kulonyaka lo ka2025 sithe saba nayo imishini besisebenzisa eminyakeni emithathu edlule kodwa ke siyanithembisa ukuthi even nokubukeka nje kwe podcast yakho kuzohamba ekushintshe kubukeke kanconyana ngonyaka ka2026 ngamanye amazwi sizama nje ukukhuthaza nokubonga ukuthi wena ohlezi ngasekhaya uhlezi kwi podcast eunqo ekhulayo futhi ekhulu uyibuka eqale phambi kwakho uyayibona namhlanje yathuthuka sibonga kakhulu kwesekwa yinina ningizimu Afrika bekubalekile ngudlulise lokho kanti ke namhlanje ngiphethe esinye isibemezelo njeke noma i-advert encane engiphathiswa lapha nabakwa Direct Meaning Clothing brand sithi ningizimu Afrika sithi ke kwaze kwakuhle kwethu mabhinqa silaphana siphethe ke i-Direct Meaning Clothing brand babuye baze ukuthi ke i-DM Clothing banezimpahla ezinhle zabesilisa nabesifazane ukhethi zitholeleke lengqephu ningizimu Afrika ngeke uzisole amanani mahle kakhulu uzowajabulela kanti ke batholakala laphana ke eThekwini ku West Walk building lapha ku floor number 6 lapha ku room number 627 B kanti ke ungekho ke naseThekwini abakuvaleli ngaphandle ikhona inombolo 063 171 6970 171 6970 bese ukuthi ke ku TikTok bakhona na ku Facebook ubathola lapha ke kwa Direct Meaning Clothing brand kanti ke uzokwazi ukuthi ke funa khona bathumeleke umyalezo batshela ukuthi khona okudingayo bazobe sebekusendela ke i-catalog yabo bese uzikhethela okuthandayo kanti ke sibathi ke izimpahla zakwa DM zikwenza uhlonipheke uthandeke uzethembe #kwenzeke podcast #uphazamisa ohlezi naye ngizohlala nawe ke kulolu hlelo lumnandi namhlanje ke ngithanga ngihambe ngiyangakithi ngilande ke enye yezinsizwa eyake yafika ngonyaka lapha ke kwakumhla ka10 June 2023 sake saba nawo la shuthe eminyakeni emibili edlule yafika ke kusenzima kakhulu uduma kahle the one and only umaphathe efika madoda iphathasi lesizwe lisendlini bafowethu hayi bafowethu hayi ukhona umkhaya bafowethu uyaphila emkhaya kambahle kakhulu mkhaya wami mfowethu ngijabule ngihlaze ngijabulela into ezinhle mfowethu mfowethu uke wafika ngonyaka ka2023 ubuyile namhlanje ubuya futhi ke izinto zikhambela kahle kakhulu kunaqala hayi mfowethu kuyangithokoza kakhulu nami uphinde ngibe khona la endlini ngizokhuluma nabantu abangithandayo nengibathandayo nami phathazi mfowethu nayi ingane ikhulu phambi kwakho #kwenzeke podcast mkhaya ubonani mkhaya shana mkhaya ukuthi eyakwethu yazabalasa hayi mfowethu uyakhuphuka ngempela mfowethu kuyangijabulisa kakhulu nami ngikubonayo mfowethu ngoba lento uyiqala phambi kwethu siyibuka so mayisikhulu yaza finyelela ngalendlela ukuthi ibuka abantu bonke South Africa onke kuyinto engithokozisa kwanami mfowethu Phathazi angakudlela umona mfowethu wezinye ngifuna siqale lapho Phathazi ngoba sizokhuluma ngomsebenzi wakho omusha ngikubambe ngobhongwane mntaka baba unomkhuhlane nami ngiyawuza futhi usufuka ngithelela suyangena unomkhuhlane mfowethu ngikucelile ngathi mfowethu noma kanjani mfowethu noma kuthiwa ukho right kangakanani kodwa siyafisa ukuthi sikwenzeke usinike ithuba nathi sibambe iqhaza njengoba nawe wakwazi ukubamba iqhaza singelutho sisayizamela wasethemba wafika nebrand yakhe enkulu wasenza sathandwa ngabantu noma sabukelwa ngabantu abaningi so nathi sikwenzeke sithe ake sibuyele futhi ngoba siyabona ungathi siyakhula ake silibuyise iphathasi la kwethu sizoncoma umsebenzi walo mfethu lento yokubaleka bokuhlonipha igenge encane esafika noma ama brand abanye abantu abasafika nama brand amakhulu ukwazi ukwaqondanisa isho ukuthini lento ngephathasi mfethu ukuthi likwazi ngempela ukuthuthukisa abantu abafana nathi njengekwenzeke uze ungasazi kodwa usethembe ngomsebenzi wethu ngumuntu ongenankinga nokufaka isandla entweni efanele ukuthi iye phambili so nami ngiyakujabulela makhona lapha engisuke ngifake khona isandla ngisho kanjalo nje ngiyajabula kakhulu nami ukuthiwa mhlambe khona into ekhulayo nami kukhona isandla ngisifakile hayi
Mfowethu cha siyabonga kakhulu sikwenze wenzeke sithi nje izandla zedlula ikhanda. Asingene mfowethu kunyaka ka2020 5 nansi album idla abantu mfowethu ithini into phathasi ngoba ku digital platforms ubungemuhle kahle. Ubuyinto nje beyenza kahle kodwa akufani njengeminye imkhakha uyayazi lento ka TikTok noma yenkundla zokuxhumana kushawa ama-million mangibhekisisa lapha cishe lilodwa amabili ama-million onawo but kule album yakho ngibona ukuthi ingoma ezingaphezulu kwezu5 zingena kuma trending songs okuyinto ke engayelo kanoma ubani ithini lento ngomsebenzi wakho ka2025 mfowethu. Ngizoqala nje ngokuthi ama-million mfethu nginawo maningi kakhulu ukuthi ngoba ngisiya umuntu othi mayishaya i-million apost mhlambe ngaphezulu ka7 akhona ayisho ukuthi angikwazi ukubheka akhona impela mfowethu nanokuthi ke sike saba nenkinga yokuthi umusic wethu sishintshe distribution ama album afana no Phathi Komhlane Nempeleko mangathi uyangena YouTube cisha no 3 months efakiwe so ezinye ingoma efana no Asifani Siyafanelana ingoma eziningi nje obafuna sehlukana ingoma noMfundo cishe ingoma ethi no 2 million ayisekho kodwa ama social zibuye kabusha osizwe sesemfuleni ingoma enama million ku Spotify ngenhlanhla ku Spotify ke zona zikhona futhi nazo cishe zingaphezulu kwa4 ezinama million so ukuthi ngoba ngisiya umuntu oyenza ipost makabe ngenzi i-million akaze kwenze ngisho nakanye makuthiwa ngishaya ingoma i-million bese ngicreate ipost akaze kwenze so ngicathi mhlambe into yenza ukuthi kunganothiseki kalula ukuthi vele ngumuntu othi makhona into achievile ngibungaza nje nabantu engisuke ngihleli nabo angisiya umuntu ojwayele ukuthi ebungaza ngokuposta izinto eziningi yeah but nje into kanjalo khona ama-million nginawo impela kakhulu futhi ke okumnandi kakhulu ukuthi ngingashaya even ngishaya ngengoma yango 2018 khona ingoma ekwazi ukushaya i-million yango 2018 okukhomba ukuthi ngikhanda umculo osalaleleka nango 2025 yeah into kanjalo nomfethu ake singene kuyona ke leya namhlanje i-album yakho ukabe ngani mntaka baba ngoba kubalekile okay sibakhumbuza abantu basithi i-podcast kuningi sakuxoxa kule podcast yanga 2023 abantu abayivakashele bayibuke akukho kusho singakhuluma esasikufisa ukwazi ngoduma kahle kukhona kule ya podcast edlule okwamanje sifuna ukukhuluma ngalo msebenzi ka2025 so mfethu ke ukabe ngani kulonyaka esiuphethe mfethu. Ngingasho ukuthi ngigabe ngayi album nje iyonke iphelele ngoba ngicanga ukuthi ingoma lapha ayikho ingoma engatrend ku TikTok engatrend ku Facebook engatrend zonke indawo akunqena ukuthi umuntu esukele ingoma ku 16 efike ethi yena favorite yakhe ngicathi kunengoma lapha nethi badlala indlala labahleba ngami unumber 16 kodwa mangena ku TikTok ngendlela abantu abenza ama video ngakhona ngayo akusho ukuthi ingoma le egcinene okukhomba ukuthi angenza uhlobo lealbum lokuthi ingoma ezimnandi zibe ngenhla noma zibe mbi noma zibe ntathu bese sesenzansi ukuthi gcwalisa album kodwa kuba ukuthi inhloso enkulu ukuthi ingoma zonke zidlala indima kwealbum so angeze ngisho ukuthi kunengoma engabe ngayo ngoba zonke lezi ngoma ziyasebenza futhi zonke lezi ngoma ithandwa ngabantu so ngicabanga ukuthi nje ngingasho ukuthi ngigabe ngayi album iyonke nje qobolwayo ngoba vele iyangisebenzela iyonke kwanami noma ngithi ngiyoperform ngizima nokuthi ngithi ngikhetha ziphi ingoma ngoba bayithanda zonke abantu. Phathasi la kwethu 2014 ufikile wakhipha album yokuqala kwaze kwafika manje usamile namanje usamile emculweni yini le kwenza mfowethu uqonde noma ume emsebenzini wakho uqhubeke wenza ama hit njengoba usenzele na album ka2025 but mangibheka usunoma album amaningi avile kwa yishumi manje so lokho kuchaza ukuthi kahlahle endimeni ukhona uzinzile futhi womunye wamaciko ahlonishwayo kumaskandi yini le kwenza ukuthi uhlezi umile emgqeni futhi mina ngiyingane engingasho ukuthi ngikhule ngathi ngayibekisa lento njengomuntu ongayisabi indlala ongeke enze noma yini ngenxa ukuthi egcine edlile ulambile so ngumuntu omayo entweni akakholelwa kuyo ngumuntu ongeke engathiwa mhlambe kusasa mangathiwa na 100 million angidayise or 100,000 angidayise ngeze mhlambe ngeze ngikwazi ukwenza lokho ngoba ngiyakholelwa entweni yokuthi ngibe yimi ngikholelwa into neqiniso so into yenza ukuthi ngime namhla lokho ingoba ngisamule into yomculo oliqiniso umculo olastayo umculo ozokuthinta ukuthi ngisho ngawudlala namhlanje udlala nango 2030 lo imessage yakho ayishintsha ukuthi ihambisana nasiphi isikhathi ngosikhathi esithile mase ngesityle esithile ayisahambisana nalokho yabo so mina ngicula into manje kule album mangithi life after matric angicabanga ukuthi amathuba omsebenzi wemancane kangaka nje eSouth Africa ukuthi yokuyiphelele into ukuthi abantu mabeqeda izikole
bengayithola umsebenzi. Kune party engifuna ukufakazela usaqhubeka. Kunengoma eyashawa uSandile Mbonga eyayithi kuthiwa kufuneka ube no matric, uthole matric, kuthiwa hamba uyofuna isipiliyoni. Usithola isipiliyoni, kuthiwa usuqualify kakhulu. Ingoma eshawa uSandile Mbonga leyo. Engithi mangiyilalela manje ngithi yakhisho 27 mangaprocess. Ngithi hayibo, uSandile Mbonga ucula ingoma ehambisana ngalesa sikhathi but njengamanje kusa relevant kusenjalo. So ngiyakuzwa. Yeah, so ile ngicabanga ile nto kakhulu enza ukuthi ngingafani namuntu. Ngoba mina akekho umuntu engingafaniswa naye noma engaqhathaniswa naye ngoba ngilento engiyo ngedwa futhi ngiyinto ebalekile ngento enginikeza abantu. So ngicabanga ukuthi yona into enza ukuthi noma kuthiwa bakhona abantu abashisayo ngalosikhathi leso kodwa mina mangiqhamuka ngiba special ngoba ngiqhamuka nento engekho komunye umuntu. Mhlawumbe abanye bengashisa babe baningi mhlawumbe ukuthi bashisa ngento efanayo kodwa mina ngifika ngento ehlukile engafani. Angikadla ngikhuluma nje iqiniso. Angikadli ngikhuluma iqiniso. I-gender rate vele iyafana futhi isiwela ngaside nelilodwa elithile but mina ngisamile kulento ethanda ukuthi iyehluke. Engicanga ukuthi yona engenza ukuthi ngibe special ebantwini because okuningi bayakuthola kubo bonke abantu abaculayo. Futhi ke ku right lokho akunankinga kodwa mina into engicanga ukuthi yangisebenzele yona leyo. Yes. No Pathasi ngiyaqonda uba nezinseka uma uyijonga ukuthi uyibheka indlela onyathela ngayo. Ake ngibheke ke mfethu ukuthi kulonyaka ka2025 umsebenzi wakho ukhona wena ngokwakho kubona uhamba kanjani ngoba siyafisa mfethu ukuthi nawe ukujabulise kakhulukazi kumashankura nani but wena abantu bawamukela kanjani umsebenzi wePathasi ka2025? Bawamukele kamnandi kakhulu kangangokuba akukho engike ngihambe khona ngingayizwa ingoma idlala. So lokho kukhombisa ukuthi kuhamba kahle kakhulu. Mina vele bengivele ngijaja ngalokho ke mangabe ngikhipha umculo then njengamanje sekujajwa nangendaba yezinombolo ke zama views. So ke nakhona futhi ma views ikhamba kahle kakhulu cishe ngoba nginengoma ezintathu ezingima trending songs lapha ku YouTube na ku Apple Music ngicina izolo ngathi ngi31 or something lapho bengaka checking ngoba isikade sisebenza la kwimpucuze izolo so umuntu uvuke eseza ngala. So ngicabanga ukuthi ezinye zezinkomba ke lezi ezikhomba ukuthi umsebenzi uhambe kahle kakhulu ngoba mawungena la einkundleni zonke inkundla ezikhona udumo scroller uthole ingoma kaduma kahle futhi hayi uthi uthola ingoma specific ethile kodwa kube ukuthi enye mawungena nje einkundleni ufana ukuthi uyakwazi la album ngama post wabona abantu bayapostia. So ngicabanga ukuthi inkomba le ekhomba ukuthi abantu bawumukela kahle kakhulu umsebenzi bayafona abantu basenda ngiziza nawe ngapha nje angaziyangena incinci basenda ama VN angango 5 minutes abantu benqoma ama VN angangengoma. So ukhomba ukuthi lo nto leyo abantu futhi ba relate kakhulu no music wami futhi abanye abantu bangisherela izitori futhi ezibhlungu kakhulu futhi ngalezi ngoma engibabhalele zona futhi abantu bayabonta abekho bodwa kulezi zimo lezi ababhekene nazo. So lokho futhi kuyangijabulisa kakhulu ngoba inhloso yami enkulu vele kuyileyo ukuthi ke abantu bephile ngomculo wami nami ke mhlambe ke mase bephilile nami sibeyangiphilisa ke ngesupport. Endabeni zokuqasheka mfethu ngiyakhumbula sixoxe ngo2023 kokwangidinga into engahambi kahle unazi ikhale khona uhamba kanjani manje endabeni njoba ushaya umsebenzi ongaka kukhona ingcingo mfethu engitholayo ezikhombisa phela ukuhambisana nalomsebenzi owunike iningizimu Afrika? Ngiyasebenza impela mfowethu futhi nje ngihlale ngisebenza khona ngaze ngaba nenkinga engaka yokusebenza. Ngicabanga ukuthi ingakho nje kungaze kwenzeke ukuthi mhlambe khona ipost engiyiposte enkundleni zokuxhumana ngithi khona umcimbi engikhala ngawo akazi kube khona unyaka la khona mhlambe uthola ukuthi sengibona ngathi impela ke sengivalelekile or kanjani. Ngeke ngimukela nje ukuthi kweminye imicimbi mhlambe kuyenzeka ukuthi ke isibizo sonke singabaculi ikhona imicimbi njengompucuzela imicimbi emikhulu kakhulu kodwa ayibaqashi bonke abaculi. So awukho umcimbi engakhala kuwo ngithi mina ngoba ngingabizwa ngemicimbi ethile sengivalela kodwa ngeke ngimukela nje ukuthi ngoba lo mcimbi lo nawo isikali sabo salosikhathi leso yileso kodwa njengamanje imicimbi eminingi kakhulu engizoyihambela ngiyacanga ukuthi nje kusukela manje vele isikhathi sokuphumula angiseze ukusithola asisekho impela manje Pathasi ngoba umsebenzi ukhiphile ngiyaqonda insizwa ekhaliphile endabeni zeinkundla zokuxhumana ukukhipha komsebenzi ngoba insizwa mayihlala nami ngikuthanda ukufuna ukuzwa lokho ngoba abantu bayathanda ukwazi abafuna abantu after iminyaka e10 sewuhamba emhlabeni sekuthiwa iPathasi belingena mali iPathasi belukuthi iPathasi belukuthi belibeka kabi
lo msebenzi ukhiphile uphume ngaphansi kwakuphi uphume phansi kwenkampani yakho noma uphume ngaphansi kwenkampani mhlambe ungaphansi kwenye inkampani ekuphethe kuhamba kanjani lo msebenzi kaDuma kahle ka2025? Oh cha ngiphuma phansi kwenkampani yami ama-album ami cishe ngagcina ukusebenza nekhampani ngisebenza noKhuzani kwi-IGP ngo2019 then kusuka ngo2020 kuze namhlanje onke ama-album aphuma phansi kweDuma kahle Entertainment. Yes. So umsebenzi usezandleni zami impela ayikho into enesisi esikhulu emuva. Enjani? Ngomsaphini kodwa khona sohlehlisa ivideo siyoza ukuthini ngoba ungeqile. Mfowethu sesithamnile eza le album ngeke mfowethu ngizokuthatha nje ngiyazi uphethe umkhuhlane mntaka baba kodwa ngicengile mfowethu ngacela ngathi mfowethu noma kunjalo asuthinta uline owodwa ukuze phela sifakazele ukuze makuthiwa amaphilisi kaDokotela kuthiwa hayi ufakazele uDokotela lapho usho ukuthi uphuzile amaphilisi akhe. So ke phathasi la kwethu ithathe le nsimbi leyana usiphe nje ulayini ababili abathathu utshengisa abantu ukuthi kule album ubukhona impela futhi ukhona abawulalela umculo wakho nayi insimbi yomlungu ngale mfowethu awusitholele yona mfowethu sengenzela ngoba ngithanda abantu ngokomthetho ya mfowethu nginsizwe ekhathiwe neinduku ngangayiphatha so babesifundise ukuthi ekhaya uma ngabe nje uthi sathi ngalo langa emgangeleni ungayiphethe induku ngisho ngathusi ngalivuka ngana ungayiboleka insizwa induku zenye insizwa ngoba awuyichelanga intelezi yakho so ngikwakwenu ukuphatha singikwakwenu awethu usengilahle mfowethu lutho ungalahle mfowethu hasithe ke singelohlelo lemlando kakhulu sithi ke nangiphazamisa sithi emphela ndaba kodwa mfowethu uzothi nje jambu ngoba eyakwethu ayiphilile kodwa phela ngeke ingakuphilile ngoba iyakuthanda uyabo asambe ngane yakwethu suka usizile umntomnyama ngeke luphela ngazimuphi lo mhlaba ukuthi wase wabuyele ezandleni zethu ushabelungu bedlala ngathi sibuka nje usizile umntomnyama ngeke luphela ngazimuphi lo mhlaba ukuthi wase wabuyele ezandleni zethu ushabelungu bedlala ngathi sibuka nje umunye wayefisa ukuba umeli umunye wayefisa ukuba yiloyi umunye wayefisa ukuba nguthisha umunye wayefisa ukuba umeli umunye wayefisa ukuba yiloyi umunye wayefisa ukuba nguthisha akekho umuntu wayefisa ukuthi masemdala ehlale esitore emakuleni acela abantu amathurandi hayi phathasi mfowethu akukho loniswe akukho loniswe umkhuhlane ngambile kodwa manje uyayizwa kodwa lo nto leyo mfowethu uyayizwa bafowethu cha sicolisile kakhulu bafowethu asizizwa zengenankinga bengeke ngingambambi ngobhongwane ngingambambi ngobhongwane sibonga kakhulu khona wethu ukuvuma nje ukuthi usiphe lo muntu ngoba kubalekile kuthini siyazi uzobuya ke ngekudala mfowethu uzosipha sengiphilile sengiphethe u12 sengiphilile sengiphethe u12 ngishaya u12 ke mina ya mfowethu ushayisha umlambeni angihluli umuntu ngesigcinqoda ngishaya isigcinqo simnandi mfowethu ehluke ngesawonke umuntu wemkhaya uze ukhuphuka ezibongweni lapha hayi khona mkhaya ithini le nto leyana kanti ithi ngunyaka kayihambe engenamnikazi umpondo zenkunzi ayibolekisa isahlaba umphiki wendoda eyazi ethi akayazi bethi lo muntu omazi kanjani obuhleli wehle wenyuka naye ethi ngiyomazi kanjani umuntu engenamali lo muntu umazi kahle senemali esigisi uthi angeke ngizikhulume isigisi mina ngeze ukuthola imali ngisikhuluma isingisi unless is business ayawethu yakhahlela bafowethu uma kahle uyinsizwa esikhona endimeni isikhathi eside zikhona insizwa ziyafika ngeke ungashare mfethu emiyalezo esuke ibalekile ezweni zakithi mayifike emculweni wakithi ukuthi bafowethu kuhle lana kuyanyatheleka ngapha nyatheleka ngapha njengensizwa esibukela kuyo nathi futhi esike yafunda ikakhulukazi njengoba wasebenza ngaphansi kwenkampani njengamanje uSuzeman izinto ezikanjalo usuyinsizwa eluqweqwe nala khona umculo wakho okwafika phezulu wabuka wonke umuntu so wonke umuntu amehlo wathenje okuwena athina amazwi mfethu insizwe nje isuke zizabalaza njengathi neswe icula bafethu ukuthi hayi bafethu kungaphela amandla ngingasho ukuthi abafowethu abaculayo njengamanje abasakhula emculweni mhlambe beqale behambise phambili inhlonipho yes bebe nesibindi nokubekezela futhi ngoba
endimeni akululanga neze endimeni kunzima yabona mfowethu endimeni yaba nezitha ungazixabana namuntu njengoba uyizingoma yami lapha nethanda bophaka bedle bonke badlala indlela labahleba ngami mina nginezitha ngaze ngixabane nabo okunye ukuthi akusangiphiwe kodwa vela ngiphisana ngisona sagile sigobile so ngisuka lapho ngikhuluma ngazi izimo efana nalezo ukuthi uyayithola unezitha mfowethu uyibona ukuthi impilo yakho isengcupheni mfowethu ungazoxabana namuntu ungazonqaphela umuntu mina ke ngiluhlobo lwamaskandi olukuthi akekho umuntu engamhloniphi ngiluhlobo lomuntu futhi ongayiphakamisi ngiluhlobo lomuntu noma ngithiwa igaming ngivuma kangakanani uhlobo lomuntu ongachumi kodwa futhi ukuzethemba kwami angithanda ukufihla yabo kodwa uthothi kwesinye isikhathi ke mawuphethe ukuzethemba uthothi abantu kungathi mhlawumbe usuchomela bona noma usuhlula bona kodwa nje ke angikho lapho into engisho ukuthi abafowethu bebekezele uma ngabe lento leyikuwe ngaphakathi uma kunesiphiwo bekezela ngoba kunzima vele kwesinye isikhathi kuyakufikela ukuthi umculo uyeke kodwa bese ukuthi ngoba lento ngiyiphiwe futhi ngiphusha ngemuva athi ngiyenze yabo ngisho kanjalo nje abafowethu bebe nokubekezela befocuse beyiphathe kahle behloniphe nomculo behloniphe nendima behloniphe nomhlaba angeke phathasa ungakhulumi futhi ngabantu awuyena umuntu khonzile ukwenza ama feature uma wenza umsebenzi wakho kodwa kulokhu bakhona amagama elilodwa amabili engwabonile evela kwialbum yakho ngoba laba mfethu kufika kanjani lenisebenze nabo mfethu ngumuntu isikhathi esiningi manje uzosebenza nomuntu ke ungabuki ukuthi umuntu mhlawumbe ukuliphi izinga kakhulu nokuthi ke udume kangakanani uthanda kangakanani ngibuke mhlawumbe ikhono netalent bese mhlawumbe nami ngithanda ukuthi lo muntu lo ngisebenze naye angisiyeke impela umuntu mina ofeatureishayo but nami ngibona ukuthi mhlawumbe kulo muntu ngasifaka isandla sokuthi naye ekhule ngiyakwenza lokho njengoba ngisebenze nje nentwana encane lapha umzukulu ashafuza ngokuhlonipha ke kakhulukazi ushuni yamjikjela bebaningi abafethu abashawushuna yamjikjela futhi abawushaya kahle kodwa bekungelula ukuthi ngabafeatureisha bonke ngesikhathi esodwa kodwa ngasingithi hayi intwana ngoba yakhona ekhaya kwangubane athi ngidonsa yona ukuhlonipha lesa style nokukhulisa futhi mhlawumbe ukulekelela ukukhulisa isiphiwo sayo intwana ngoba intwana enesiphiwo ngakhulu leya abantu abaningi bakhumbuza umjikjela futhi bayithanda kakhulu ngoma ngishaya nayo inzondo nemizamo ngaphinde ngaya kwanongoma lapha ngaolanda okwela kethu madoda ibhinqa la kwanongoma iMax Soul esishaya lapha nengoma ethi anginaso isithombe ngimi nomama nobaba wami makukhona bakwazi ukudweba ngicela bangidwebele isithombe ngimi nabo ngoba manje ngisho graduation party yami ngangifisa ukuba nesithombe nginabazali bami kodwa kwenzekanga so ngalanda lo insizwa ngoba ngiyazi kwinsizwa enhle epenini insizwa ebhalayo leyana mangathi uyalala music wayo uyokuza ukuthi hayi inkabi lena engalahleli inkabi ngempela ethi mayibhala so ngathi hayi lensizwa le ukuze phusha lento yepeni nemlayezo athi ngidonse futhi so yileyo nto leyo ukungasebenziki nabantu abaningi akusiki ukuthi ngoba kukhona umuntu engimcwasayo noma ukuthi abasuke bengaculi ngendlela engithanda ngayo but ukuhlonipha ifeature ukuthi imayelana nani ngoba kwesinye isikhathi kuyenza umuntu ekubize kodwa ukubize engomeni ekuswayayo engahambisani nawe so kwesinye isikhathi mina ngisuke ngihlonipha lokho kwesinye isikhathi ngiyaye engomeni ngifike ngizwe ngithi le ngoma lena ayihambisani nami mhlambe sobe sisebenza ngokuzayo so angifisi ukuthi abantu mhlambe ekhaya becanga ukuthi mhlambe bangasebenzi nabantu bangicwasa abafethu bakhona bayishaya ingoma kamnandi futhi kodwa ukuthi ukhona ukwacatha ukhona ubabthozani langa ukhona ukugcokamelisha okushuthi kuyangena empelezi izweni lokhahle ukunquma ngicatha ekhona futhi yeah so inkinga nje anginayo inkinga lokusebenza nabafethu kodwa ukuthi angifisi ukuthi sisebenze ngoba nakho sijwayelene angifisi sisebenze ngoba nakho mhlambe uthi ngalo sikhathi leso umuntu ufuna ukuthi hayi mhlambe silekelelana ngenxa ukuthi mhlambe khona otrendayo noma khona kanjani so mina ngithanda ukuthi nje masisebenza kube ukuthi ngempela ama energy aya ngokuthi afuna ukukhipha umusic omnandi so kwesinye isikhathi nami ngiyabuka ukuthi okay le feature lenhloso yayo yini ngingene kuyo uma ngabe ngibona ukuthi le feature lengoma yakho iyangiswaya or inhloso yale feature lena ayikho right bese ngiyayeka udle phansi into enjalo awusona nje yakwethu cha mfethu manje usithembisa ke mfethu ukuthi ke ubuya nini ke sizodlala ke le yanto le 12 ngoba cha ngisengifuna manje ukudedela ababukeli ngoba mina ningizima Africa ngiyayenza imizamo yokunitholela amaqhawe ngiyayenza ufakazi ngiyayenza imizamo engane yawethu so angifuni ke upart 3 ubambezeleke mfethu we episode la khona uzobanika ke lento esesaziwa ngayo kwenzeka ukuthi kakhulu siqhamisa njengamanje amaciko ukuthi njengoba umbhali wengoma njengoba ungumdlali wesiginci njengoba umuntu ocula kahle kangaka abantu abakuthole kuzwa lokho ubuya nini phathasi sizokwenza lo msebenzi sizohlela ngane wethu ngoba siyaxhumana
sizohlela khululeka vele izikhathi zokuthi vele umsebenzi nginguse ebantwini so angizo ukudelaya kakhulu angizokubambezela so eNingizimu Afrika ningasho ukuthi ke sengiyachema mase sengiphinde ngibuyise iphathase nithi nini hawu sengaze kubuye iphathase okwesithathu bangithanda ngebesho bazojabula Bazothawu usubuyisa iphathase okwesithathu thina lokhu silindile ngoba kulindiwe uyayazi mfowethu lempilo esiphilayo kuneohla obuye lilandelwe nento nemigudu elandelwayo ukuthi okay bafethu sisuka lana sizalana bese siyasebenza mfowethu kukhona futhi ungafisa ukudlulisa ngoba kukuningi angeke ngibuze 3 questions engiyokubuza ngalesa sikhathi ngoba bekubalekile mfowethu kukudonsa nje ngesidlozana ukuzokhuluma ngomsebenzi wakho wenzile mfowethu because siwuthandile nathi besifisa ukufaka isandla no engathanda ukusho nje ebantwini bafethu ukuthi abaqhubeke bo support nje umculo kaMaskandi wonke ingasiyena uDumahle kuphela ngoba umculo engicabanga ukuthi uthinta kakhulukazi isizwe sethu simnyama so bephinde futhi bengene endaweni eziright zokuxhumana bewulalela umculo kaDuma kahle uma ungayifaka yami ingoma eredweni angeke usakwazi ukuhlukana nayo Shouldn't say do the video usuka lapha eThekwini iyajovana mfowethu ngoba ivele ikhuluma lento le ngempela lena eseduze kwakho kade ungayinakile so mfowethu ngibophela kakhulu le album le ngikhiphile mfowethu kunengoma laphana Life After Matric kwangolesihlanu la khona sikhuluma khona ngokuthi umuntu waboshiswa unkosikazi wakhe ngoba esethola ishende lephoyisa so bakhanda iplan othi akaboshwe ukuze bethandane kahle iceleni khona ingoma lapha efana nothando lamadlozi into eyikhona othandweni lezo kancane kuyaxatshana kuyahlukana kancane kuyabuyelana so mhlawumbe ugcina usurealize ukuthi shuthi sidalelwena sengibonile lo thando lamadlozi kube khona ingoma efana nokuthi eduze kwendlela le ngoma ikhuluma ngento ebhlungu kakhulu namanje ade ngikhuluma nefoni umjida ade ngifonela ade kakhulu siwusiza ngapha so le ngoma ikhuluma umuntu ohlele eduze umgwaqo kodwa isama aphula namabanana nani mfowethu so lokhu babazothi uyadura kanti ekhaya babheke yena so ithemba kaba nalo mabuza ukuthi malini liba phezulu kakhulu usukume gijima mangabe nje ukwasondela uzokuthi malini so usuke nethemba ukuthi nawe uzothenga ukuze efike efumbethe enganeni zakhe khona ingoma ethi kudala lengishonela ilanga kodwa la ngishonela kakhulu mhla kudluma wami namanje isadlala ifilimu emntweni wami mangifike ekhaya ngegoli yabona ithi namanje ngathi ngiyambona ugogo ekuseni enqunta imfini emasimini ezansi komuzi abafethu abancane bekhetha amankonyana phela kuyasenga kuseni lo muzi kusho ukuthi exhumeni la kwethu buyisa ithemba namuhla ukuthi mhlambe ngizolala ngivile sokodlo lo so nje mfethu angazi bethi ngingabala ngithini zikhona ingoma ezithi yodwa inkabula ekhaya so angena la ekhaya wathi mama nezingane ngisho ingane esakhasayo sinathi sinenhliziyo khona ingoma ezithi nila netshe manelwa nami angeze ngikufihle mfethu ukuthi mina nginezitha engingakaze ngize ngixabane nazo so nami ngoba vele ngiyazi ukuthi ngistrong ngoba vele ngisempini impilo ngitshela zona izitha zami ukuthi zilwa netshe yabo futhi ngiyetshela kanjalo ngithi ngize kuthiwa mhlambe ziyanqoba ke ngoba vele sengikwamukela ukuthi nginezitha yabo hayi ke emculweni empilweni yabo so ke into enjalo futhi ziningi ingoma futhi ezilana futhi khona ingoma ezithi ukuba uDuma labolekisana bengeke ngiliboleka abafana abancane bebona ukuthi kunjani ukuba uDuma kahle kodwa futhi ngiyohlala nginsizwa eziningi mfowethu angazi ngabala ngithini futhi ingoma ningakhulu khona umthandazo wanamuhle ethi impilo ikhulu kimi into zama ehlangani kunini ngangizama sengihlulwe intanga zami uNkulunkulu ngabe uyangithanda nisengiqala ungabaza shuthi mina uyangiziva nomdala kunini ngithandaza inkinga zami seziyanda ngangentaba zokhahlamba shuthi mina uyangijezisa nomdali wangithathela nabazali baba mabusisa abantu ngicela ungibusise nami yozo mangiyofa ngihlupheka ohleleni ngabantu abami nangomuzi wakithi wabuthi icwali lezi ngoma noma umsebenzi usithi sihlezi thina ububhala ngathi lapha sithi sikhuluma thina ububhala ngathi sisizethu la mfowethu ngisho ukuthi siphiwe mfowethu akusiwa amandla ami ngempela lokho engikubhala ngoba nami kwesinye isikhathi mangiqeda mase ngikulalele engisuke ngikubhalile ngiyakuzwa ukuthi kungaphezulu kwami so abantu bahlala bekhuluma ukuthi ingoma yami ingaphezulu kwami ingakho umculo ngohlonipha nesiphiwo ngihlonipha ngoba mhlambe abanikazi besiphiwo mangabe ngingahle ngikuchaphaza lo msebenzi ngokore mhlambe ngiyiphathe ngendlela engekho right ebantwini mhlambe ngebe kuthande lokho abanikazi bomsebenzi because ngikholelwa ukuthi ubizo so ingakho ngikuhlonipha kangaka umsebenzi mina mfethu abantu ngiyabahlonipha kakhulu ngiyindoda ethulayo ke bakhona abaphambanisa lokho ngokuthi bethi ngiyayitshela kodwa mina ngiyindoda nje eyithulelayo ehloniphela futhi abantu futhi umuntu osondele eduze kwami uyazi nginaki indaba zami
ngintwana yazi story sayo so khipha nengoma nginaka indaba zami ngicela ungikhiphela leyo ngoma ngokuzayo nginaka indaba zami nginaka istory sami ingoma leyo kunjalo Notho bafethu asibonga kabuya kwethu eNingizimu Afrika kuhlele kuyintokozo ukuthola amaciko bese mama nje ngesidlozana ingane yakwethu sathi mfethu mawusungapha woza kithi sixoxe ngalomsebenzi wakho omusha sesixoxile ngawo siyakholelwa ukuthi niwuthandile futhi nizoqhubeka noseke ngoba inhloso yethu bilapho mfethu asibonga kakhulu qala ukuthi nokuhlonipha nje sikwenze kwenzeke sikhula futhi sibone ukuthi hayi duma kahle wafaka istemba lapha ziyakhula manje ezakwethu namanje nje ukuba khona kwakho uzofika kwenza umehluko nakuthina liqhubeke ikwenze kwenzeke ikhule idlodlobalise namanye amaciko kuye phambili lapha na ku YouTube into engicela ukisho kunabantu abafaka ingoma uthola ukuthi oh yes so uyafoma kudla ngiyaxolisa kunabantu abafaka ingoma lapha kodwa ngempela kusoxoliselana mawukhehlela obusuku ungenza amabomu wasokuhluka ngicela sambeni shopwethu so lapha ku YouTube kunabantu abafaka ingoma uthola bayafaka ingoma ngobugebengu ngokudla amandla ethu so mhlambe ke naye umuntu kwesinye isikhathi mhlambe usuke naye ezama impilo engazenzi kodwa ugebenga mfethu usigqilaza imbi leyo nto leyo mfethu kuba ngisho kukhona abantu abazi inkabi akekho umuntu eso understand ukuthi ubulala abantu ngenxa yokuthi ukuthi uyahlupheka yabo angasike understand lokho ziningi kakhulu indlela zokuzama so siyafisa ukuthi abantu bekufunde ukudlala ingoma zethu ukuthi abangene kuma link esiwapostayo i-channel yami ya YouTube uduma kahle Nkosi so yonke ingoma oyidlalayo ngathi qikelele ukuthi engaphansi kaduma kahle Nkosi futhi mangabe usearch lapha ingoma kaduma kahle ungabhali ngalendlela emadoda kunzima ungabhala ngalendlela le okungabhalwanga ngayo iCD bhala ngalendlela okubhalwa ngayo iCD ngqo mawuzobhala ukuthi duma kahle angeke uze kuvele ngendlela eyona yona njengoba nawe makuthiwa kufuneka imininingwane yakho kwi-system thizeni mawubiza ID number yakho ngeke ukwazi ukuyishiya inamba eyodwa so nakhona lapha ngendlela okusuke register ngayo qala ngalo U seqaleni uduma kahle ngendlela okubhalwa ngayo iCD ukuze izokuthatha ikubeke kuphi engomeni kaduma kahle ezizona zona ngoba bafethu cha angifuni uqamanga phela kuyadula ukukhanda umsebenzi estudio ukukhokhela abantu beyinsimbi mfethu ngeke ngisho imali yabo kodwa iyadura mfethu lento leyo so ingenanga ifike isoil hayi alizanga i-truck ngesoil linile izulu so manje ayi lavela bahlanga ngeke bekwazi ukukhudaka ngeke bekwazi ukukhudaka linile izulu manje hey isoil ibike isoil yafenduka imbewu ngifike nemvula so manje wavele kwakudaka so isoil impela ayifailile seqolisa Dumahle ngifuna uqiniseka kuloko ukuthi ngiyazi abantu mhlawumbe abaqondi yabona makangena wathi nje duma kahle zivele ingoma zakho ungabe kusabonakala ukuthi ivela kubani kanjani kodwa sibafundisa ukuthi abathi mabengena bese beqaphela ukuthi uduma kahle ingoma azibe ngaphansi kuka duma kahle Nkosi lezo nto le cause bakho baningi ngibona baposta nasema pageini ukuthi sebeqalile ke bayaphazamisa umsebenzi wakho sebayayiposta ingoma so okubalekile yithi ungena ku YouTube usearch uduma kahle noma ngabe usearch ingoma ke mhlawumbe wasesha ngegama lengoma but ithi mawusuyidlala bese uyibuka kuqala ukuthi ivela ngaphansi kabani ingaveli phansi kwalamakala minqalana lamanqe adla amandla abafowethu impela imanga ngimbone hey ngomenzani uthi mahluna wona abantu kusha umuntu uthi bathu usho ngalikhuza kodwa uthenda ukwazi lo phela mfethu masekuliwa kudlala amanga mfethu ukuthi insizwa umuntu onesikhulu insizwa nje umuntu bengasithibathi usuhlupha kanje baba ingane ukuthi South Africa salute asulande lo mculo kade kahle siyathokoza thank you shap